Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano. Ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić, želim vam dobar dan. Seksualna fantazija sa decom je osnov ponašanja svakog pedofila. Zbog toga su spremni na sve samo da stupe u kontakt sa decom. Prilaze im u parkovima, na igralištima, uspostavljaju prijateljski kontakt, potkupljuju decu slatkišima, stavljaju se na njihovu stranu kada dođu u sukob sa roditeljima. Pedofila imaju u porodicama, među rođacima, najbližim kućnim prijateljima, u školi, upravo među onima koji su najviše upućeni na decu. Jasno je da današnja priča jeste uzrokovana, ako tako mogu da kažem, ono što se događa poslednjih 2-3 dana. Prema poslednjim informacijama objavljenim u listu Blic, Stevan Josimović, novosadski taksista, koji je ovog ponedeljka uhapšen zbog snimanja i razmenjivanja pornografskog materijala na kojima je maloletna devojčica, biće osumnjičen i za bludne radnje. A na snimanje pornografskog materijala sa ovom devojčicom Josimovića je, kako do sada utvrđeno, podstrekivao takođe uhapšeni Jasminko Stepić, urednik Radio Beograda. Gošća u studiju je Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma centra. Dušica, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan i hvala na pozivu. Puno smo pričale na ovu temu i hoćemo na vi ili na ti? Kako se odlučimo, obzirom da dugo sarađujemo. Da. Dušice, tvoj komentar je bio počelo da se odmotava u suštini sve ono čemu pričamo, ne znam više koliko godina. Pa da, ja evo i sad ovde kad sam ušla kod vas u studio i neka prva reakcija je bila dobro je da institucije sistema u ovom trenutku, to je policija, rade svoj posao na način koji prezentuju javno, što je u suštini pa najbolji način, odmah ću reći, i prevencije seksualnog nasilja, jer kada se zna da postoje slučajevi seksualnog nasilja, da postoje slučajevi, znači, koji su prijavljeni, da se država zauzela oko toga, u ovom trenutku, kažem, to je najviše policija. Nema baš nešto mnogo ni slučajnosti da to dolazi od strane policije i u nekim, ja mislim, našim prethodnim susretima ja sam rekla da iskustvo Incest Trauma centra, potpuno možda i paradoksalno, kao ženska nevladina organizacija od političkih promjena 2000. pa nadalje, jeste najbolje u suzbijanju, znači seksualno nasilje, najbolje upravo s policijom. I oni su imali različite neke svoje možda i promjene i neke trendove, mnogo šta u intervenciji, međutim ovo sada je jako važno zato što građani praktično dobijaju informaciju da slučajevi seksualnog nasilja zaista postoje, da to su praktično osobe koje su poznate deci. Kad to kažem, govorim i o slučajevima nastavnika u školi, koje u poslednjih 7 dana sad vidimo da ima već više tih prijavljenih, znači slučajeva koji prijavljenih, kažem, dospeli u javnost. Takođe, vaš kolega sa Radio Beograda, urednik, znači ponovo to su osobe koje su nama svima poznate. To nisu neke NN osobe, neki nepoznati koji se čekaju u nekim haustorima ili u nekom mraku ili niko ih ne poznaje ili niko ne može da ni sazna o kome se radi. To su osobe koje su tu negde među nama, na jedan vrlo sofisticiran način se prikrivaju, godinama ih najčešće poznajemo, to mogu biti i komšije ili je to neko unutar, ja ću odmah reći, ne mora najuže porodice, ali sigurno šire familije. Znači, jednostavno statistički svako od nas u svojoj familiji poznaje nekoga ko je u stvari seksualno zlostavljao dete. Najčešće, ukoliko se seksualno nasilje ne otkrije, nije samo jedno dete žrtva,
Vi sad vidite po ovim slučajima koji izlaze u javnost, to su sve ljudi koji su u nekim 60. godinama. Ukoliko su oni tek sada otkriveni, znači iz iskustva Incest trauma centra, to je 16 godina rada, znači na problemu seksualne traume, to znači da su dugo imali tu mogućnost i da je tek ovog momenta znači uočeno, prijavljeno i nadam se sankcionisano da će biti. To i jeste upravo ova prva moja reakcija kad sam rekla dobro je, u smislu policija može da uradi odličan ovaj deo posla, sad ćemo vidjeti dalje šta će biti sa tužilaštvom i sudom, na koji će način sankcionisati ovo sve. Nekako mi je ostala rečenica ministra Dačića juče izgovorena i zaista mi ne deluje deklarativno, mi moramo da zaštitimo našu decu i suština jeste u tome. Pa, bez obzira koja je možda lična politička opcija svakog od nas kao građanina, ljudska je jednaka. Znači u ovoj vladi što se tiče Ministarstva policije, mi imamo najviše ovih slučajeva koje je javnost doznala o njima, na neki način javnost se zamislila. Ja verujem da svi pamtimo i onog silovatelja od pre par meseci za kojeg smo se svi uplašili kako to može da radi tako na javnom mestu. Onda smo vidjeli da to u stvari povratnik, znači onaj koji je izašao iz zatvora bukvalno na nekoliko dana i istog momenta ponovo počinjuje isto krivično delo. Sada vidimo da su to ljudi isto tako iz škole. To je dosta važno zato što ja ću reći prema statističkim podacima Incest trauma centra, znači koji su reprezentativni podaci za našu zemlju, ušli su u različite nacionalne dokumenta. Mi u poslednjih, ja ću reći za redom 5 godina, prikazujemo da što se tiče znači 9 prijavljenih slučajeva nedeljno Incest trauma centru, od toga na godišnjoj osnovi 10 do 11% se znači radi o slučajevima gde su počinioci upravo pomagači koji su zaposleni u različitim institucijama gde su deca poverena na brigu i staranje. I tu ulaze upravo i oni koji su zaposleni u školama. Često su nama bili prijavljeni znači slučajevi da su to one takozvane specijalne škole, znači takođe gde su deca smeštena znači u domovima za decu bez roditeljskog staranja, ponovo to su ona ranjiva, posebno ranjiva deca i tamo gde su deca sa invaliditetom na trajnom smeštaju. Znači sve tri grupacije praktično ranjive dece koje su posebno meta upravo oni koji su zaposleni u ovim institucijama i na način, moram reći, koji je uvek prikriven. Znači taj tabu da vi pošaljete na primjer dete u školu i očekujete da je dete tamo bezbedno, a ono ispostavi se da nije, ali nije od strane pojedinaca, znači bezbedno. Ono što je uobičajena dinamika jeste da se škola istog momenta kad postoji ovakva sumnja ili saznanje zatvori se, ću reći tako na neki način simbolično zatvori se u tom smislu znači reagovanja. Odjednom se pojavi jedan fenomen kolektivne krivice, kao da su apsolutno svi krivi, umesto da se ograde od onoga koji jeste odgovoran za ovo krivično delo, da ukažu na njega, da ga prijave, znači po zakonu rukovodstvo, odnosno onaj koji je direktor ustanove, on je odgovoran da prijavi i sumnju, ne samo saznanje, nego sumnju da postoji ovako krivično delo. Umesto toga se dešava da se jednostavno zatvore, jedni druge pokrivaju, ovaj tabu se jednostavno čuva i ono što ukoliko, znači, ja ću reći iz slučajeva znači, na koje smo mi nailazili za sve ove godine, dešava se da se, ukoliko postoji prijava, kolektiv podeli. Tako da imate one nastavnike koji kažu nikako to je divan kolega, to sigurno nije tačno, to su neka problematična deca koja su tako nešto prijavila i isto tako drugi fenomen koji ide paralelno, to je podela unutar, na primjer ukoliko je to u nekom odelenju, znači iz jednog odelenja došla prijava pa se odnosi na jedno dete ili više dece, istog momenta se dele i roditelji između sebe. Tako da ponovo postoji taj neki fenomen koji je izuzetno interesantan vidjeti na licu mesta, da puno ljudi u istom trenutku ustaju u odbranu onoga koji u stvari tek treba se dokaže da li jeste ili nije, ali ima ljudi koji odmah kažu to nikako nije, on je zlatan, mi ga znamo, to neko naše deci hoće da uzme omiljenog učitelja ili omiljenog nastavnika i eto to je. Mi smo imali prilike da vidimo znači, da direktori u momentu kada osoblje Incest trauma centra ih kontaktira sa ovakvim saznanjem, znači sa ovakvom prijavom koju mi dobijamo, direktori često kažu, na primjer, ja ću reći jedan od tipičnih odgovora, kaže ja sam ovde
odnedavno, ne znam ja ništa o tome, meni je sada prioritet infrastrukturna pitanja, tipa mi smo sada dobili kao donaciju, na primjer, ove PVC prozore, pa ja sad to moram da postavljam, je možda vrlo onako karikaturalno zvuči, međutim to su, znači, tačni odgovori koje vi dobijete na licu mesta kada su ovakve prijave u pitanju.